Evo ovako malo sa krpom i sirćetom izvršim, očistim. Neka žuta lubenca, šta je ovo, nemam pojma. Lijeko miriše. Sad ovako ove sjemenke ću izbacim. Ovo je meni bolje nego lubenca zato što mogu ovako izbaciti moje sjemenke. Ovdje ima dosta soka. Vrlo sočno. To meni dosta puta bolje od lubence. Zato što nije puno sočno kod lubenca. I dalje je vrlo slatko. Ljepota. Mislim da bi bio dobar sok i od ovoga. Nisam ga pravio, ali... Koliko soka tu ima. Ko okus lubence, samo što je dosta blaže i nekako prijatnije jest. Jako puno tečnosti ima u sebi. Sve dobro, nema sjemenki. Izvade se kaškom i gotovo.